أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah ta'ala barakatuh. Tupa ote no tete mama da notin yayyele mi yaroten mu gurma wanjanti den faatilen setan tetenti yab sallama ya ban kyanto nana yono kuli lanin ce arsalama mi en peya foli fon yaba klete tinma lending ma den albarka kati mi yar ya ko yonkul mi yaroten dum to ko mi yarote no wantin to kultin tinje yala tumba yal mo roten den barka nan kula kulpo ti salama na ya ko ten gando yombe ne ke sono wonta kar ko kul yakan yala nde ban kiente an bin sarba ne tijin yakan itenke ya ban to ban walla annabi sallallahu alaihi wasallam ban ba chobi yu mandam amma yo ban yu kan walla annabi wan ba chobi bandano wa mo nan ko bono do da ya kulpo islamun ba te karna yabdan ya darana ibwa te yab tiaran bwamuna tima tiar yab yaren tebe o tiem bwam teba tianle rote num bwati teba tianle rote num bwati yar go purin tebe teba tianle rabin num ko bwati dan rote ya to ba bolen yabdane ya te kati sel rote bwam kan bani alhamdulillah da ya gwa mo da tare to afirti to ne lamu ki kilma teba tianle rote num bwati lawan to bankale ne bwali te bwale arsalam kul bote numbo ne kul ye ka bote numbo amma aba firba tun de tun tama kamun tun ya tun oten bwal la so ko ten na bwal matuba ten de roten numbote lawan tan bande tuma tema moten numbote oten to sallallahu alaihi wasallam o wanta tuma tema lamu yi kilma tun ban ka arabi ya kallara al amru wa sha'nu laysa an tuhib bal an tuhabba ke yatim bwam yakane la ta finya bol bon ka ce ke aba mkiaramba du bol nan buanga yana lanin ce kan wanka ba mkiar dan furu misali ya buce ita ma ko tin bo yo tin na bu mala amodi ba tin rotin buanga lanin ce ya la ka ta ta ya dunya dal dan wani la watin to sallallahu alaihi wasallam ya no o sahabi ya no ne jwa du fu rotin to do du bolo bolo ya rasulullah ya fi rotin to do dulluni ala amalin in kwa bo ngan terne ne ngwa ne ya tuonle iza amiltuhu ya sonle tuonle ne ahabbani allah o timba bwani wa ahabbani an-nas bin ma ko ba bwan lawni o kwa bwan la bwali la hadisu mo kadi bwa gita gitiyar yak dana ko tento ne sallallahu alaihi wasallam o den de yero yazhad ad-dunya yuhibbaka allah ngam wande gisenga ngan dun ninga bwali ngan dun dana to tenen bwa wazhad mimma fi aidi nas yuhibbaka nas ngamwa ni go senge yari ebe no mo ko ba gwa na no tento no oron kwam no mam ki yoro yen nan timba ne o tento no sallallahu alaihi wasallam hadisi mun kanda da ta hadisin ba kaya kale ba joyi nan tata ma na so kaya ba kwali miti ngasa to ma ne nya hadu kanda o ma ne ya hadu kanda la mu jikin ti da ba gwa bwar ya ba in buwa mene timar mbo me mam kalpen o yake izhat ad-dunya na senge ngandun la mu jikin ma benti usengu benti osengu don osengu te ngamba ni wad bonla ker bonle ni lite yala ngam me asengla gi bobe gi bote no bang lingandul mo te to kulin tantan gi yenana tin yenana ko wi lingandul dan lingandul mo te banke o borbon chana ye lingandul ni kabitala ne yi lingandul nenen ti jengandi nenen ti changandi nenen ti liangandi nenen tungul no yakul te lingandul bora kal ye lingandul bi yela lingandul lawne ke bi ngam mo ne sengla ne nan to te no bang dan tan kane e ba rabin bon kana bana fahama hadisi ba wanda ba ka be kan san ngan dolin ba wanda ye ba kan go plike changangu kalma ya plike changangu le te duniya da wono ten kan bwa be kan pil mondro bon ngamo ya ba pil mondro bon ngamo le te duniya ko ten kan bwa
be kan la liar ngale kalma be la liar ngale di ce dunia o chen kan bwang be ka ba bo je ngale duane ba bo monter bo ngamo ba bo bi ngango kwa kita ya checha dom ban dam be fam ke bi ye lengan don le di ce dunia tiare ka ai ba aba seng la ni o chen bwang lo to ban ka ka te turbe tema mo ya ye dungo ba ge ya jon gi bulu yu ya chuno no gar ita ma ko wani ten to chen bo kalmo seng dunia a lan dal ko bi dan da chora ta no ya ba sang dunia ba ya ba seng dunia bi ba bai ya ba seng dunia bi ba bai da na ya bwa ban chora ta na ka ti ya ba seng dunia ni ni yendo lan tebe ngam wande dunia no chen puna ya kul dunia no chen puna ya kul lan da jira ka ka far ngoro chen o ten ya ten na ka ti yan tuon nun tuon ka tuon tuon ngama ngama ni gete ngama te mama du tuon ya ka tuon kali tuon ngama landa frigira ka ngawar awaro te nun boya landa frigira ka kafarte wakar bonamu landa frigira ka kan lolu nyaw landa frigira ka kan yenza ka landa frigira ka ngago peta ya ka ba fi ngala tuon le gegere bangwano tenje la te haji lone aya fri son le bwa wanke asen lingan dunle lon te ba fama ka lingan dun sengma te landa frigira le no te ngwar amma ya te ka ban pe ngam pe ya tuon le kelan ma frigira ka fri ngware o te ne mbeli ngam bolan ka ke dite turbe la mi ke kilme o boli len tebe am bande o te ya ba yelene te kwale o te ya ba yelene te kwale ka abwa son de bonle kelma aya son da pe ngam ba yala ngam bon la yono ka lingan dun sengmen tebe ngam ma ten su gicha nana o te ne yere te ban ko no ba fri ya gware giban lo ba ko ma itazo ngamo wai mo ko ba te mo ba ti man ko gi mo ne itazo mati man ko ge man ne jenga la ngandi fi iya balin abali le bale ge fere son la ton la ngam fi sere fo nga go gare eligi ke mbaba ye mba fi be ne kan yo mba dolo me ne biyo mba yambe ne biyo aya ma tien le alba kwana kul aba kwa tampo la men aba ko bi nyob da men fo ni le bwa tenga mati man me ko fere ba la itazo buru biya ba tenga mati man ge fere ba la lo buru lo ngandi ya lengi ya harame nganta tani halal nganta tani dine te jambe dine te fiyo be dine te be dulume ngangal ko tan kalma abwa senene dan bo wa kala yo nga sen dengan nulba lo lenga dung sen ma liye bon bom liye ni mi ci kilmen tebe woti nun tun nga so yala ngam wande ki son du tun le ni lenga dun tun bakul ndaba jira nga fa son bon liye lun temo woti mun kona yala nganda ba la lenga dun ci ko bakul gi yabwa gi itenera gi bi otieno gi nyotieno gi bangal mane gi tengambo ya dan len de wanga titemane be nga sen lenga dun le te bon bom liye ngaseng ngan dul te bon bomde la ka dikati badir alislam chora yabe yaba ntene ne kapte commerçant ko commerçant chwa girba be kan go fri choy e ban be jino be kan go fri bang me yamba be kan fri bang be biro nyabo be kan fri bang nyeba nyenza ka manyeno le la kitaya chacha binde be nganye kite fonctionnaire mba ke fonction publique di chwa de girba ba mba ko maradine mama ba ko bwa ban ba janlera bente bi jam sharto bente bi jam rukno bente bi jam farilo bente bi jam sunna ba ka go yele lankol kalma be ko no do ba de fonctionnaire dan bo ka fonction publique ne dan de ba chwa gira fa no tesi ya te ka te yam bo te ngama go bo te no ngai aba seng dunia ngama seng dunia tebe nganya na mo ko be lere mo wa men dia tan la lere ma dia tiar yom dano baro tempo dia tan la lere ma dia bango chok dia tan la lere dia bango jan chok kitaya kecha dan bo wa ka seng gotin lawan te ban nan ka ko tin sengma la boyen kan ko pite changangu la boyen kan la ler nganli la boyen kan ma dengangu la boyen kan ko biyo la boyen mon ka yugulan ka bo la boyen ba bri yuriya chuno garu ka e kan ngam nan ba e kan wale ngam nan ba la boya kan bora ba ka ba de boyere ngam mon nga wote num puna yar kulli ngandu nani lanen da to ajira ka ka formo rote landa to ajira ka ka for pugote landa to ajira ka ka for so yar wote tun nan son yalan puro mon liolo wote num puna yar kulli ngandu nani binga man la yar bol ngandu ne nin kuli nganda ban kere lanin chwa po apakal mama ka ban newsen gina mo ne bal anda ba fi ko mi nyo damene ka bo bal ngandu ne bol anda ba fi jamme ne ba ka bo bal ngandu ne bol nganda ban dulum ne ba ka ba iba bal ngandu ne bol binga nda ban chwa sabab ki kwano lo kene ma bo bal bol yalite ngandu ni ma tumban ka ya son la ne na seng ngandu ne ba dan bo wa kan la yono te na ko bonga dan o te to sallallahu alaihi wasallam o kom na mama ne yariyen dan tiade ba goro bon lielo o yelera ango wani yala kama son bin mo ko mbwa to ban ko ni sal mo ko am ko ngama yena ko la bwali bo mbwanga kal mo ni sala ba yele ngando ko ba ko bu kanu adi ba ne no garan kal ma ngapi ko ma gare ko le yo angare kala ya ba ko ke biya fi ya nganga ba dela ye ngan so ali dan abar tiene bin mo ko nam mbwanga mam kam ko ya furban tani kala ni sal yele ba ngan so ka palmane ba mo ko palmana ko
la nan kan wotin to alayhi salatu wassalam yelera izhat mimma fi aidin nas yuhibbaka nas ngam mo de seng yar yeben nu yen lan te bin mo ko mbong nga seng yar yeben nu yen lan te bin mo ko mbong lan kan ru la ka islam bon kala bru ko to para gol mo ba won tama an seng yar yeben nu yen aya lo nu ko piala bon ngala nga sengel ya baga ayelo no mon baga ayelo no mi do dini ay mo ma kyo ko tabe mo baga kala no ni tama ke ba nga seng yar yeben nu aba seng yene lan te oti bin bon mbong yen ka ba te man ko yogno ba te ba fri ba sengo nulo inano tel mo tem puno le bale inano kel mo tem puno biangango inano kel mo tem puno le tongale gieta magalen wange ka seng yari yonu lan te bin bomba en kaba te man kala wonde te turgo lawo go te be go te nanga inang yaga ka din kwanti wanke nanga liditi tongama nene me fantam giendi tit ada jena mama don lan kaba don otin to no solo la salmo wante le kay o boatim bande kebe ka seng yari ye benuni lanen te ngam wande gida choya nolo yonkuli ngala yal ngana lisali lo kam kula boamia ayala yal ngam kula ngamiari da e bo wanka ya lo ko plemontre bangam ngai pana montrona alo ne le portable bangam ngai pana portable na alo ne lo changa panle chaona alo ne le liar ngai panle liar na dan bo wanka ya dum le lani didano kam to free ya bangam o kan ya bangam ba dan dano ka bangam mam ay mier bon tiala mo ko bin kulba banda do no miabo ayal ban pour nyenna ko ko na ko ay o je ngara ban ko ne ko na pe ton so miabo ko pe ton so miabo lombe no kulya banta da ka de fun na ton so miabe ko de ba senga o ko ko ya gwa ka no amma ya firi chuwa ba ge da araba do no tin puna ya ba ya fu o tin puna ya ba ya fu ay da araba landan e ka mier bon tiala ay ba mier lan so ke mi miam shatum bi kan mo ni salo din puto sakete ba firi ba mier me la rete ya la rete yonkul mo shakrin bang ye man biye punani kada ba free fi ba miya lawan ya tila miya ba ya fi garba miya ngam miya ba ko na nganta ro ko da ngam bo miya yala ya banu an gwa lo mi miya men musambela an gwa lo la sambela kan go miya ndoro abaka ko gori ye gada araba le yar ko tempuna dan ko tin to no sallallahu alaihi wasallam ta kya don tin di lankanda assalam bon kyalla nenane tin ko ya da na ka ban ko nyalo men na ara na lifiya alaka le men nyalo abala assalam bon kyalla dun fi ya gware haya gi kya miyar bini ba sai yin totule men nyalo rumna sai yin totule men nyalo rumna halla men punnan ko baye o tin puno iba ko tin yara alquran da khuliqal insana halu'a o tin ko wanta on salo ko te yanuro ance dara gi pya men na boma iza masahul khairu manu'a o tin ya puno ya langam sawan jelera sawan muni sawan mumla ba wa bwa nyene ba itin tibiya wa iza masahul sharru jazua amote ya banzarba katele ne bombiar lambaw so wandi ya boata la bombiar la ge gore ge torbe no kulum banle ya problème yelo no don bo wan ko tinu kuno ne sali akati yali tengana man bil te balo o gol tiele buam kali yo ne sarka lawana woni salmo ya bam boyal kam ko go boala de bo walan kan ke ikam go boya ba e ba seng ya dan tim banlan kan kana men yalo no ko nan dai tunda ban ko yanne ba mba gore le porte c'est tout le menya le mena tout le mal sikiri tout le miya ba tout le mal be idi tout le mure tumba ko nya ba te kware amma betun aslam ba ba mo ne ding ya menya le mena betun aslam ya ko tin tor ko be pia ba mo ne be ding bina tane lon tin na ka guban chwa me te ka tin yo torba tim ya man ka pe mo ko tum ko ntele jonle ida fi ya miar tia banka de ba fri ya mia os chatam ya bang be ke ba mia don le kan kende bi en noblier tia ba da ya ka te ko tun gwa bo me mia masambeli dane te bin ko mbwati amma da te mo ko tinde la ya ko te bua mun me pare ne ambar ka ya ba nyana ne puro kwen kul be ba yo je wan ka ban kwen yo amiar bon jara wan de ban kwen don yo no le ba cho sababu bunu o ba ko kan wati ya bua don ni den so fe ni so yala ka bin kan bua don sahaba ni wan cho abwa ro tento na alayhi salatu wassalam wan wano ya tunle wan ya son la tunle bin ba bua wo haya o te mo ko ba bua wan li yo ma me mo ko ba ya da ban lo gi ba ta ko anati na tane te ban lo na dan te yaro te wan gorti kuli e goren nan to buama e goren nan to yombo buama e joto betuli den ti aslam jino maro yom dan baro te wan bugun te te fer sallan jine nan dan na ma tum bugun sallan jine no te no tutte te ser mama tinga tame ya men piania yena gano yena jeno yeno purnani yo yena banani te maro yom dan baro te yo an te be tor baro wan to bal e to torma gitor aslam ba ban fer cho ya ba mba fre gi pat memba gi pat gi guli bi yo balam gi fer sella atine yo wala atine ha iba ponni ba mo ko yo no ballo da timi pe yalla ba balante na tan le ballo wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam.
لكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون